Khubor baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta kasing kilong. Kulit kipat ba hasnong lapangap na kajing tombor kipat karbi. Dawa kasing nongnya kali kamay dikian yada baskem. Lalong bandrung bat ban petka ya ke WA Samla Museum Shillong. Bat ajing erap karawa syaki beduna hotmet bat kiri tengah. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam. Kajingwan thung ding bean deki briu nagishnong karbi haki jaka jong gashnong lapangap. Kalawan ra ia kajing klut bat jimbitar hakani gashnong haka arpusan terik Jylliew. Kipat ba nasyong lapangap kilami krui ringkat kidukot jong giseng bahalang beper ban penpra ya kajaka thungding bat iki ying kiblashna deki karbi. Kidukot ke KSU bat FKJGP bat kipat ba kila penpra iki ying balawan shna jibor haupot usam jong gashnong lapangap West Janta Hills District deki briu na district Karbi Anglong Assam. Ki Khubor ki atho bagi pulit Assam kila siat tear gas ban penpra ya ki pat ba. Ki pulit ke Meghalaya kila poi kham hadin kani ke jingja kumju ki wei pat ki nongelam bat ki khot jong kiseng bahalang. Wan hangnya balai jenis kan ya kasih nama pengap, maka benta kena kejinguan bentuk pun jom ke Asam, bat kilawan hangnya kepu hanya kepu Asam ya kasih nama pengap, benda kepu sama buat hap, wan bersih nabi anjing kini kejakan, bermusuhan, nangnya kadang mau hang, nang yok menjai kali, nak masuk nangnya kejakan, kum di peradok berasnam kum try di jaka jum di try bulu, antara mentah pada kilawan untuk syaduk sing niki jaka maka benta ban kap try kini jaka dai nak yang jongi ngilawan bertemi dak kabor rangkat gini try sinong ngila jenrat iki niki cingkung jiktet ngila jenrat iki niki iyeng gisam gi bagi sinabe ain pada kajukupor kadon ru kajing yalle menne mestep ahaswa bengin poeng naik gila set lagi tergas dai nak yang jongi ngiklem kan randen abang iwan nang ne ban yakun dalile nginom kan randen hadu bengin yo dak jigijok ai bang ngin kelon yap ang ne ai bekas nam kan play ndrai kajaka kebuta kadai bangsa kakendau ke siap kadai bangsa kum try muluk nak kaliang PSU ka pak keruak ka besai ya ka sarkar na nakamlaban penbajum ya kana kejing ya kana dang ne ya ajia ba kuai kasngi kan poi kejing ya kana shadow put bangiro kum kajai benreu ngilam shop clicking inam ino pangin lek la kajong kamram nak benta kamsingan kari ban kajai benreu ko jumi nak kaliang PSU da keruak ka besai dalilai nginam ibanya di produk persman jumi ngiwan nang ne na benta ban ya challenge dia penibur handrai ba nakliang ki pulit Asam hidai ki kaput ki siat ki kuli ki siat ki tergas man penting ngi handrai nakliang jungi nginam re nginam teng ai bangin kelan ai bekas nang ban play madan kamsim yale kanam du wala kamet jungi kan yam ndrai kamsim jungi kan em nama taman yale nama tak ribet ke jabar riu ko juma Kaseng kinongnya kekali All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kaladawana ke sorkar Jylla bantau di kian ki basai kedar banyada ya ke jingrung ki kali kamai ne ki weipat ki Jylla ki belabu ikinong peniat kali kamai na ke Jylla lani ki local transporters ha ki jing bat ki kep ki bakim khat ha ka arpusan terik Jylliew kinoyalam kini ke association ki le kendo yu menteri rangba u konrad ki sangma banyakren halor kini ki jing jongki Hakini ke kep kile kenturu yu menteri rangba ban wanra no deki an leni ki policy ki baskem halor kini ke pangjing dawa jongki. Hadin ke jinge kendo uba recaltinus doling ulepin pau ban nakaliang menteri rangba u ang not ban sandur deki an ki baklan ki bayade bat ki kam jungok kai perthai. Kita ki an bathamai kin yada bat kentiu ya ka yok kokot jongki kali kamai Kitrai jaka bat kiseng babunjat ki baterai na kebenta ke kam jungok kai perthai. Ulai thu bo menteri rangba un salum ke jingelang bat kitanat ki bede bat ki kam penroi tourism. Nakaliang jong ni ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat bat ki asan ki badan po jong ka AKMTTA kum khat lo ka ke bang ni pelongi ban hapan wan kendu yo chief minister halor ka to issue baik ke ba ngiong ba nadu warza apply kumbang lalek so ka department badi pe ka tourism di minister badan program jongga
tourism te ngila yo ban ya kendu YouTube santan kalong bang penpau ya ketuju hi ka isu kalong bala ni request ni pan man snai kita policy ha bai di bat ki tourist spot ki badan apa ke Jylla jungi ban dalong kepala ban khang no ikiri ki ba nambar Jylla bagi num di bandrung su tang tourist spot te nakaliang CM ru ha ka bangi ya Shillong tum tu le kendu i umentan te ba simkia hi wong ba kalau masuk tunat banyak kendu mar persya pi kinong yalam ki bai di jongko AKMPTA but nakal yang jong CM ula Khubor ba ya kan ni kam unum penslam su unle kaki no ban khot ya kita department of affairs badi jong police ki department jong law ki badi jong tourism un sio ban song lengkap nak bat ki ban state no ini kam ha bai di ni jing dama jong tu pilas Ke Sorkar Jylla kala pendap lut ya barok ki kam maramot ya ka Williamson Sangma Meghalaya State Museum ha State Central ya ka bala pli pat do menteri rangpa ukonrat ki Sangma ha ka arpusan terik Jylliew ha ka jingedon lang uba polling do menteri ketanat tourism menteri ketanat boarding Abu Tahir Mondal Chief Secretary DP Walang Commissioner and Secretary of Department of Arts and Culture ba FR Khongor bat kiwe ki officer jong ke Sorkar. Menteri rangba ulong lingba kini ke museum ki briu ki bawan jengo ke Meghalaya ne kiwe pat ki Jylla bat ne kiri ke Perthai ki la menta ban yoi ke menor ke menta bat ke lasai jeng ki pat kini ke Jylla. Kumjuru ki longdin ki nyo ban buddin ban tip syai la ke jong ke tenrai ki dustur ki riti bat ki jingkala babunjat ha ki jingyat ki history bat ki pateng balalik no. Our government is focusing on multiple fronts. It's not just about putting up one museum and saying that's it. We have research happening. We are funding researchers, and I encourage if some of you are willing to, because I'm really impressed with this research that's happening. All of this research will be converted into booklets. They will be available for people to buy. I'm sorry you cannot get it for free. You'll have to buy because we want to support these researchers. So I'm very happy that this entire aspect of tourism and having this creative economy, linking this creative economy to our culture, to our music, to our history is happening as we speak. So my whole idea of speaking to you is to really give you the larger picture of what it is that we are trying to achieve as a government by bringing all of this together. In fact, just to share with you the way we are working in this whole, in fact, coordinated way, is that our Honorable Minister for Art and Culture is also the Minister for Tourism, and he is also the Minister for Textile. And there's a reason why he is holding all these three portfolios together, because all of them are connected. Where is art and culture without, where is tourism without art and culture? Karibhoy Area Welfare Association Rawa, kabadi kaway ni kikinhon 3 months ngobha na po kathem ribhoy mentakasngi ka arpusan trek Jylliew. Kalayo ban penlong ya ke program distribution camp bansa mi kitiar syaki shispa sa punyaw ngut ki pakentep ya ki riu temen ki balakot syakan repusan snem kerta bat ki riu shimet ki badon ni jingduna ha ki dekot met. Ya katai ke distribution camp le pelong ha umling sin RD block ha ke jinges nok tilang bat ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ALIMCO bat ka Pradhan Mantri Divyasha Kendra PMDK Shillong. Katai ke program leni ke distribution camp kalong ke jing mentoi ke bakraw na ke bentai kita ki patba ke bala mi kerteng ha ke ba na pedeng kita ki shispa sa punyongut live hon ngot ki dei ki badoni ke jingduna ki dekot met leni ki person with disabilities Divyangjan bat ki bala yo ban pediang ki tiar ki bala ban kershan ki jing em jongki bat kumju ru ya ki shispa khat nyongut ki riu temen ki bala kenjo syakan rebusan snem karta. Ya kita tiar na kebenta ki riu temen la ni senior citizen la sami ki tiar lingba ka scheme RVY bat ki tiar na kebenta ki beduna ki dekot met la ni person with disabilities la sam lingba ka scheme ADIP bat hakani ka sngi la sakiru ba arngut kirang ba ki bamla ban yat ki la yo ban pediang ka tricycle ka bala long shisha ka jingker khu ka bakraw ha ka ba nang ni shakmat kin yo ban let ban wan klem kanu ka jing e jing jinjar.
Ya ketai ke program lalam khamat da ka kong bala kentiu umba kum ke presiden jong ke kenhun Gribhoi Area Welfare Association ha ke bala sakhi langru da ke jingwan bani shimenta da ke district social welfare officer ke kong NF Sun lembat kiwe. Pibaro ngadei kong bala kentiu umba presiden jong ka Gribhoi Area Welfare Association dementa ka singi kini ka program nila penlong ya kani ka distribution camp but kani ka singi bengin yo bansam ikitial shekine ki breu ki badan ka jingduna ka dekat met ka jongki but kumjuru namta ki senior citizen jongi ki bala adap breu post nam karta shaneng kenthai bet shenrang te kumba phitte bhi kara ka karawa ka de ka way ki organization ke ba tre hange hari boy district baro south li ki block ki ba ha po ri boy district ki baro ka way te hakani ka sngi naka hakiwe pa kisnem hilayo ban sam kum kini ki jai tiar ha sning block bat kum juru ha bhoirambong block te menta ka sngi pat hilayo ban sam kini ki tiar pat shaki badan kam ni kini ki tiar hangne ha ning block te ngidan kumbalai phongwet menta ka sngi ki badan jingduna ha ki department ki jongki ki layo ya kini ki tiar ban kirshan naka benta ka lek kawan jongki pat ki jingdon kam jongki hi ba man ka sngi te nang tangi don ru hadu shispa khat hinyongwet ki senior citizen jongi ki bala he kartamo ki bala don kam ya kum ya kini ki tiar ki ba maki ki na ban kirshan ya ka jing em ka jongki te ki la yo kumba philayo I kini ki tiar ki benila yo ban ai ki don bon jat tli na do ki wheelchair na do ki dingdo na do ki hearing aid te bat kiwi pat ki tiar ki bala ban yarap nam ta ka yat ka yeng ka met ka phat ka jongki te bentangi don ru arngut ki ba kham kerpang ki bala yo I kini ki tricycle ha ka ba ka jing im ka jongki ka shem jing banyat banyeng te la idon kam na ka benta jongki bangin ai kini ki tricycle de kumta ki la yo kini ka tricycle bat ki la sngo komen shisha bat ki la ya thuru bi sngo yo jing mentoi lingba kani ka distribution kam ka bangi ai menta ka Kiseng bhalang na kilom garo kila pelong ka jingye kendo banya trailang da ka way ka jingmut ha chokpot ha ka arpusaw terik Jylliew. Kiseng bhalang ki balapoy bat shimenta ha kani ka jingyalang kilong ka Garo Students Union GSU, Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP, Garo Hill State Movement Committee GSMC, Chokpot Area Vigilance Committee CAVC, Achik Holistic Awakening Movement AHAM, bat ka Achik Youth Welfare Organization AYWO. Ya ka jingyalang lapulong ha Chokpot Inspection Banglo. Kiphang balayatay kini ka jingyalang kilong ki kampenroy ha kilom garo. Ka jingduna ki jaka sumar nongpang ha ki nongkendong. Ban kentiu ya ka jingnang jingtip. Kilat kilinti ban kentiu ki Samla ha ka yok kokot ki kam ki jam. Bat bandawa na ka sorkar bade ban ajing ken ki pa ya ki jingle jingkam. So singa Chokpot area nang rum gaman NGO ra singa daat salne bako singa bazaruni ko jerangan kepen satrang apaluni riba anu business kai chenga chem wa mangko singa chekhanio singa bangpata donga niba metam nang de dongja uni gaman singa changga penu wa mangko ndak panang chumak kepele karangko trading license ko ra abai business ka pachina wa mangko singa mkrakatani ko naha yani gise pon singa jasana somai ko ngataha jasa ko somai natari ko kusakon wa mang antang tang ndak pele karangko changga penu ra abajong mode wa mangko yano business kana ba dokan basa tak kecak nak jawan singa jelmati ka aha aruasan ngai ja singa sungun ko na penggepa banggal rang sumatan apalo ne riba dengtang busturang ko paling parang genang wa mangko ba singa bengatenga wa mangba mamung permission gre sungun ko na pe dengtang busturang ko palna ba brena majana kata singa wa mangna ba warning ko natenga Maina pangacang rangun tentang asal rang sini area ba jolo menga mana tentang asal rang mengun ndak parang ku ansing sungun ko nape wamangko business kanon gensim mode haida bahasa ko ba mai ba salude haida ansing na tentang ni kan yang sokana ba donga
Yani kasi pun wamang ko business ka non jawan dikidung uza. Hindi ba wamang ko business ka non ken hindi ba genuine ngya sungmatan wamang ba krao business ka China kata singa wamang na akana tenga uni kaman tentang nukmarang aru area tunging ka nukmarang ko pa ang akan tulat na kusyong wamang bantang ni sungun ko napain ka pa hindi tentang business kain ka barang ko wamang ba check ka China wamang license tungama dungza wamang badeng chibalani lekha tungama dungza wamang ko check ka wamang ko napnon China aru business kayo China business ka na kata wamang ko permission China kata sekan nukmarang ko pa mola takan tikon betela Kasnong ampati kanong ba ka Southwest Garo Hills haka arpo South rig Jylliew kalastawa de kisur jengput jengtem kipat ba kilariam de gijan pernai rong bat kilami na laki yeng kisem ban shimenta haka bam khana sopan haka ktin Garo Tebrong Festival. Dia kini ka bam khana sopan Tebrong Festival lapelong ha multi facility center ampati. Bala penyat de Khubor Sanchar District bat ka Tourism Department jong ka Sorkar Jylla. Marias dang ha ka por step ki kena ki Samla bat kilong kemi kilong kpa kilatut shikini ka jaka bam khana sopan kabala kring briu hadu banda dumngan. Usopan ulong uway ni kiso baki pa ba ha kilom Garo ki bam kedang ha kini ka ayom baulas dang ban I ha kelenggish nong kithaw. Kumjuru ha kithan riwar jong kilom khasi jantia bat hathem riboy kipat ba kibam sopan habanda kadang ha kini ka ayom. Kini kabam khana sopan kalawan ra ya kajingeteli bat jing sngow it hasnong ampati ha kini kesngi. Ha kini kesngi le penchong shit da kajingdon usanjay sangma MLA ka Mahendraganj usubir Marak MLA ka Rangsakona ka Deputy Commissioner ka Himanayak Superintendent of Police Vikash Kumar, bat bun ba ke officer ki batray ha ampati. Lasay madan bat de pat ba ikijing bam babunjat balashet bat sdi no sopan ha kini kesngi. Kijing put kijing tem kijing wai babunjat bat kijing ile kai penbernya kim pelat iki pat ba khamtam iki Samla bat ki knarit bakin net klo shala yeng lasem ha kini kesngi bam khana sopan ha ampati. Tebrong Bosalveni Yan 17.40 yaman 18.10 Jemama Jemza Bos serangan ganja kang tingane bosan thodan mana manjawa kama Baitera, oh, close. 29.27. Kete Kodrak School point ni. Kakenhon dawa Jylla la kajong ni kilom Garo Garoland State Movement Committee GSMC Central Executive Committee CEC kaladawa na kasorkar Jylla ban pentre kami ki arpun riutli ki mat bakal penkamti ha menteri rangpa ukon rat ki sangma banyada bat penklanyi ki bor ki ikhtiar jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC katkum ka jingpen Khubor jong ka riti sanchar kari India. Ka GSMC kalajer bat nyautang rubun ki kendon jong ka artikel arspa saw 2 bat jong ka 6 schedule. Untuk poin sangkut ni memang kot agak rumah ha. Jadi biko grongon biar kania niatkan bawah kania, jadi niat apa nang sematkan. Orang tu dah sini nak marang, sini siksidul, sini district council gamat sematkan. Ini gaman sini chief minister dialog udah cakinga, ya gamu niatkan ya kania. Ini gaman sini ni king apa Garo Autonomous Council ni ini kan ko tarakain nama tenang semata. Ya orang gamu kesungi dialog cenga pa kontrak kisah mako Shillong na ibai ni residence to. Tengah grungi memorandum ko sa pikaha. Bat dakini ki Khubor milapoi shikabakut tat hadu pengide syambiang kublai shibor.